padasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mangagan ita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak kaw. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depindi ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumain. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrein ka. Una nang, makitan to ka din. Ay, di ka pa ilang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa kan ama. Trabaho kan balaylaeng, ti ayan na. Ay na, at takay manay. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakit? Isa ka nanak man iti balon ko. Tayjayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang amapukaw dagiti Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mangi pastor yung bangkag paray. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo Nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulot tamad. Mataripato da na magpare. Ta kasla tao matla da kita. Alam pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din na kita tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak tuman nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may sala nga rutin. Agkukutil pa Iso pati da tao kagsasado tamang ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay adu ti agbirbirok iti lalaki baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan nagsipsipot lang dagiti agtatakaw. No maadaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pay parbangaw na rimwar ni tatang mau, angam sika,
Ay na, bumta ka tay Sara Tinuang, ang amada ka pa'y dito'y ang nakailad. Unay kayo mo tanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumo nga menti, minom iti arak idirabe ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo nga min manti ka ama maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka ama kareay. Isu binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tanti pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win kumaa. Tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siapay la kumaa. Ay win ba raw? Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak biteng. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad niya Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Uwan tata, awan problema iti da ita. Nay, sumungad ba gaya man ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kayo mga anay! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Iti rimwarak iti balay. Sige. Makan kayo nga rutin, tanay. Bumaawan to'y ka rin niyo. Iilad ko man pwede to'y kalkalapaw yu, tata. Napanuga ka nagna. Kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin titurog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ariniingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangal Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiyaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita, manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na lata kuman, tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanan no makariing ka ngay. Kiriingin da kun antun madamdama. Sanay. Ang mga no dumanog ka manay, no madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot nang. Sukatak tumot lang, no makaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang? Di ka pa'y nakamula manan iti natang. Alakit din ananang. Tagmula akto manan iti karabasa. Ta iso tinangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguron Ta inasawa kami tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ka ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo to'y bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din.
Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan da taon. Nek, san akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado tibaka na amabalintay abuluday. Umadunto matuding wintayaw. Nala, muto nga ruden da kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin nakababayin di tangay. Nala, bayamon bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Baybayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamet. Numaranak ni Tata Andres. Siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak ti tarakan niyo. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga rod baraw. Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wana tata. Papanam Ares. Mapana ki bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike. Sige, tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may baka. Iso nga inyig ko dito ay antibaka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka tito, sika tarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kinkwana. Hey, Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang, nakabulos mo tayo. Awanay, timbarayan, nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay. Bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga nuinto na sumaruno. Karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo dahi jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talarsarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit, impakadam ka di kini Junel. Tatang, noan yaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi inarabid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day Kitan niya ko ma. Di pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapuan niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka.
Tanay malaman nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kin kalding bay. Ay, kastaya, tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Ares. Kunana nga may nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, tata. Ay sus, di na nga dun intid Ayaw, malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon dito kasi tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di namin sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailako. Nay. Agora ka. Sa baling samot abba ka rito Gimatang nga ta ni pari Junil iti sa bali at tarakin na. Sa bali matante nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dita. Nay. Sumangdo day ta kagat-gatang ko baka. Di mo asig kang pare. Ni pari Junil tayo pukpuk ka. Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Nga ro tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Uwan ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junel. Tayo madun titarakin na. Kahit kumat nga madun titarakin tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday tidakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Dakayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Huwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga ro tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramid ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Mga no saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabaynanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbali wakon. Kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno umaduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan, tuy gayem mo, Aris.
Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin.